ngā maunga, ka puta ngā puna, e rere ngā awa ki te moana. Te wai ora mō ngā mea katoa, e rere te wai ora te wai ora mō ngā mea katoa, e re te wai ora Hei hea ngā rākau nunui, hei hea ngā manu, e re te wai ora te wai ora mō ngā mea katoa, te wai ora These are the mountains that send forth the waters, flowing on down to the sea, a source of life for you and me. Where are the birds that used to fly, way up high up in the treetops, way up high up on the mountains, have they flown away? Ia hutanga pai katoa o te ao, tēnei rā hou, nō reira kua hau tēnei I mihi atu ana ki a koe, hako kei a koe e noho ana I tēnei wā. Ka nui anō ngā mihi ki a koe, kauria ko Shane e Cyril, mō te wahanga I mua atu nei. I tika ana kia nui tonu te mihi kia kouta katoa ngā whānau, ngā hapu, ahoka kei hea koe e noho ana I tēnei wā. Ka nui taku nei mihi. Me miha ruki kia koe hori, me kautanoki e nohono mai ngā kāinga potano I tau. I ronga te pokapata o Taurika Whēm, me mi kona kia kouta, mōren kia kouta katoa. Kei kore ahu me hori, atu I tēne wā tauno ki te kauklaka, me ngā waita whakaora pai mo tātou I tēnei rā tonu. Tēnei o ngā waiata, hei timata ake tēnei wahanga, e waiata whakawhetai ki tō tātou kaihanga. E te kaihanga, ko koe te timatanga me te mutunga, o ngā mea katoa I te whenua, tainoa ki te rangi e te matua, ko koe te runga rawa o te ao nui, ko koe te piringa o te wairua, mo ake tonu e whakawhetai atu ana mātou ki a koe, mō ngā mea katoa. Hakua iti hakua rahi hakua te aha ka whakawhetai tonu ki a koe te matua. E whakawhetai atu ana mātou ki a koe, mō ngā mea katoa. Hakua te aha,
Ahakoa iti ahakoa rahi ahakoa te aha e. Ka whakawheta e tonu. Ki a koe te matua. Ki a koe te matua. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ai, Marika, e hoama kia kaha tātou te whakawhetai atu ki tō tātou kaihanga mō ngā mea katoa, mō tēne o ngā ao, nāna anō i hanga, mō te rangi, mō te whenua, mō ngā tini āhuatanga hei whai oranga. Mō tātou, e tika ana kia whakawhetai tonu mō ngā tini whanaunga, puta noa, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa heaha te whakapono, he mea nui tonu kia whakapono tātou ki ngā āhuatanga tūturu hei whai oranga mō tātou. Nō reira kānu te mihi, i rongo ata hau i ngā kōrero i te ata nei e pā ana ki te kawenata tapu he whakaputanga rangatiratanga o ngā hapu i tika ana. Kia whakahonoretia he whakaputanga o ngā hapu o te rangatira o ngā tiratanga o ngā hapu o Nutirini me te Tiriti o Waitangi. Kia tuake ngā hapu i roto i te kotahitanga o te wakaminenga o ngā hapu, kia mo ake tonu, te mana motu hake rangatiratanga o ngā hapu, me te whenua, te papatūranga waiwai, me te oranga o te tangata whenua, iwi kāinga tūturu ne. Ai, tika marika e hori me whakawhetai kia lātu ngā tupone i moko hi te ranga kawanata me mau tātu te oranga o te mana, me te mana motake o ngā whānau ngā hapu i moko hi lātu te ranga kawanata i te tautaihi mano. Wari rau toru kamarima ngā tau i tau te ranga hui hunga roti a tātu ngā apui nei, ko ngā apui i whakakā ki te mau te ranga kaupapa i haere ki ngā rohe katoa. Mai te raki nei ki hauraki ki te mau te ranga kaupapa ki ngā whānau ngā hapu ki tuturu tātu ki te mana o te whānau me te hapu. Ai nō rere, e tika ana kia kaha tunu tātou te whakawhetai atu kia rātou ki ngā tūpuna, nā rātou i whakarite e tērā o ngā kawenata he wakaputanga rangatiratanga, he waka kawe atu tātou i roto i te tika me te pono, i raro i te mana tūturu o tō tātou kaihanga, kia whakahono retia, o ana painga katoa, te whenua, te ātāhua o tēnei whenua, he whenua mōmona tēnei o ngā whenua, nō reira kānui te mihi. Ngā mihi nui kia koe, hauko keihia koe, i roto i te riu o hokeanga, puta atu ki te pēwhairangi, puta atu ki te tokerau katoa, kānui ngā mihi atu kia koe, i roto tonu i ngā whakaaro nui, mō te he whakaputanga rangatiratanga o ngā hapu me te Tiriti o Waitangi, ira o ngā kāwenata tapu e utonu ana te tino rangatiratanga, mana motu hake kia mau kia Marika. Me rāte noki i ronga hoki te pukamata tautunga o mai Australia me ngā rohe katoa te Hori, me koro kia koutou, mōrena kia koutou ngā whananga, mai ngā kāinga katoa. Kei konei ma hori atu i tēnei wā, mō tēnei te Haora Harikoa. Gratitude is the whakaaro for us today, Pane, and we've got lots of ways of showing gratitude. We show it every day in the smallest ways, whether it's to our tamariki mokopona, whether it's to our partners, whether it's to our tori, whether it's to Papa Tunuku, all those things that live in, all those things in the Māori world that have Māori. We can show gratitude towards those things. Ai, pono Marika. Ia tau i kororana mo te ao Māori, ko te ao tūturu tēnei o ngā tāngata katoa, ko kōwai. Koe mei ngā atu, ana, ko te ao Māori tēnei, ko te ao Māori, ko tēnei ao e noho nei tātou, ne? Ai, tika marika, i te whānau kua tataki i te rūt kama, waru mai i te iwa kraka. We're with you until 10 today. We're live streaming right now, but we're going to be heading off for a while right now. One here,
from Tasha. Kia kaha, mai tēnei kānga tātou tautu pēm, ai mōre nā tamāri. Okay, kia ora our online audience, kia ora from Hori and I, in this little place called Manga Moka Hokianui Kupe. Thank you for joining us today, Pānu, and I know this is a special day. We celebrated Anzac Day on Monday, and lots of whakaaro shared about that, the gratitude we showed to the kaha of our mātu who went there. But hey, 20th Māori Battalion, the name 28 came from the 20th of October. That was good to get that whakamarabatanga from Tohe. That name actually was the name they carried from he whakaputanga. Ai, anō hoki I pakanga rātou I raru I ngā kara o te wakaminenga ni. Aye. So they flew the wakaminenga flag on their journey to many places overseas. Sadly to say, we had the biggest losses of any indigenous people in that time. Nā te mea I rongo atu ngā kororo, ka tai atu ngā hoia ki reira, ka panga atu ngā hoia Pākehā I ngā Māori ki mua, kia haere whakamua ngā Māori, I runga I te mōhio he tangata toa ngā tūpuna ni. So big kia ora to our whanau listening, Hori. Well, I've got the camera on. We're actually offline at the moment, but we're actually talking to our many whanau wherever you are in the world. And I know a special kia ora to you for the celebration, the commemoration of Anzac Day on Monday, and the gratitude we showed to those who went overseas, but the gratitude we showed to all the whānau who stayed behind. Our women actually held the fort. It was our tamariki woman who continued to try and support our whānau back here, but also support those who went overseas. And, the partai is, our war's the solution. I know we've got the Russian and Ukraine war, and ko te partai nui. Our war's the solution to the problems of the world. I mean, I thought we'd have grown up by now. Those don't. We all know that those don't work. Wars don't work, and that we actually are finding ourselves in a worse position when you were killing hundreds of families, innocent people, in the process of war. So he pātai nui e Hori. Ai, hei hara te pakanga, hea te pai o te pakanga, horikai he pai, ko te mea tika marika kia ūtātou te aroha, tētahi ki tētahi. Ngā mihi nui kia koe te tuahine Emily, anō hoki kia koe Soul Sister, ko tuku mai ngā kororo I te ata nei. Ai, e hari ana te ngākau, te hono atu kia koe, kia koutou I tēnei ata. Ai, kia ora. Kia ora. We've got about a minute and 30 seconds left on the clock here, whānau. So we're in between our online space and our on-air space. We're actually going to be heading off our online space. And for our whānau who would like to tune in to us and continue supporting this special kaupapa this morning, you can go to our Tautoko webpage. That's tautokofm.com. Or you can go to He Whare Kōrero, Te Whare Kōrero, which is the app set up by our Māori Radio, where you can tune into any one of the 21 Māori stations. So, whānau, for those online, have a great day, but stay tuned to our Tautoko web page and website. Kia panga mea katoa me tēnei rā. Tēnā koe. Ai, tēnā koe te. Ai, hari.